Pasukan Rusia terekam terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina di sebuah pemukiman, namun tidak disebutkan lokasi pastinya. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 14 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah kerja kelompok menyerang angkatan bersenjata Rusia di salah satu arah. Pasukan Rusia mengandalkan senapan laras panjang dan granat tangan dalam menyerang. Dan di akhir video, pasukan Rusia menerobos serangan dari beberapa drone FPV angkatan bersenjata Ukraina, meski belum diketahui beberapa korban jiwa. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Давай, держи! Вторая группа! Берем гранат! Держи! Граната! А еще гранат. Что?
Давай, держись. Надо отходить, а больше не надо. Давай, отходим. Давай, давай! Сейчас. Перезаряди. Немножко. Да. Давай, надо. Отходим, Китай. Пошел. Давай. Давай, надо резервы. Бегом! Давай, сюда. Помоги мне! Давай. Блядь! Где флаг? Давай, замени, Замени! друг. Кошмар! Бегом! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.